umutekano muraza kubona ikamyo irimo abasore b'abatabazi batabaye kugira ngo bazabarindire umutekano kandi nibanyura ngaha mubaha amashyi kuko bafashe umwanzuro wa kigabo wo kugira ngo mwe kongera kuzajya mwirukankanwa na zirangegera nk'uko Excellence yabivuze. Muraza kubakomera amashyi ni abasore b'imbaraga bafashe gahunda yo kugira ngo barengere igihugu cyabo n'imiryango yabo. Excellence, tunakuomba Excellence kusogea hapa karibu kidogo. Yes, ingabo abasirikare wakomera amashini bagera hano rero tunaweza kusogea nyuma icyo twababwiraga ko hari abana biyemeje abasore n'inkumi tusogeye nyuma biyemeje gutabara mushyire abasore n'inkumi biyemeje kugira ngo batabare. Muwashangilie agasuzuguro agasuzuguro mubarinzira batambuke mubarinzira abahagaze haruguru y'inzira abasore n'inkumi biyemeje gutabara. Abasore n'inkumi biyemeje angesimama pale kusudi wale waweze kuwatetea. Muendelee, Papa Gafisi ngechunga kwanza masiale pale bwana. Kawape njia kule mbele. Papa Gafisi ngechunga kwanza wale waweze kuwatetea. Na benye wanapenda wanaweza kurukia ndani ya kule Gafisi. Katsiro, naomba nitakuulia mmoja na Katsiro. Wengine waliona wa Katsiro wenye wako tayari wapande gari nao waende. Wengine wa Katsiro wenye wako tayari wapande gari. Gari ndio mitego waanze. Babiane wenye wako tayari bakui Nyanza barahiga baba wetu karibu baba wetu karibu baba wetu karibu baba wetu sikiwane Yesu watembea kwetu nakukaribisha. Babiane ngoro yome yemo nabakia munabakia kugira bamukugira ninyise mugira abasore nabo baraje. Imodoka niyo yihanganye baraje. Abandi basore baraje. Yes, abana barekiri cyangwa se abasirikare bashya biyemeje kujya Cyanzu kwiga igisirikare cya kinanguvu.
vijana wengi wameitika kuja kujeshi kwa volonte yabo. Hivi wewe unawaza kama vijana hao watasaidia kabisa kuhusu security katika eneo hili? Ni raha sana kuona watu kwani wako naitika, kwani wameteseka siku za kutosha, wanakuja badilisha, wanataka kuja kubadilisha kwao uzuri wapate. Yego guve turi ahangaha Gatsiro, ni imodoka nini cyane n'abandi bajene ubona ko bakinjira. Aba bajene bagiye he? Aba bajene bagiye icyanzu kugira abakontribute kuzana amahoro iwabo. Kubona ubabwira ngo dukeneye abahungu baza bakadufasha, tukirukana FDL, tukirukana Bazarendo, bakakwitaba, bivuze ko bumva ubuyobozi. Aka gace kose ko twazungurukana agace kabaye n'interahamwe n'abandi basore benshi bagiye babahamagara gusanga umuryango. Ubu rero abaturage ubuyobozi kubigisha kuko abandi nabo kubigisha ariko kubigisha kugira baze kubaka cyo kurinda ababyeyi babo. Ati telefone urayihereza umugore wanjye, we ahisemo, aravuze ngo ngewe Lumumba, kuona wa vijana kumagari wanajitoa vinamaanisha nini? Furaha sana na misingi ya amani na confiance yenye wako nayo kwa chama, kwa sababu hao watu wameteseka hapa Gatsiru, waliteseka Tanzania, waliteseka vitu vingine na ile ma FDL. Leo wanasema wanaunga nao chama mkono AFC M23, wanaenda kwa mafunzo ya kijeshi na watarudia washakuwa wajeshi ambao wamefunzwa mzuri na wanabeba silaha mzuri kuleta tena amani sana ndani ya hii maantite zote zenye tunaona. Asante. Kordo, ni wowe ushinzwe recruitment na mobilisation, akazi kakozwe cyane rwose. Nicyo uvuga kuri aba bajene bangana gute? Yewe cyambere no kubashimira, ariko bashimira n'abaturage. Babonye ko abaturage bacu bumva ubutumwa bw'umuyobozi mukuru wa guverineri kandi bitabira igikorwa cyo gutabara igihugu bagatanga umutekano. Nishimwe rikomeye cyane, turishimye. Birerekana ko abaturage ba Kongo bamaze kumva ko impinduka ari ngombwa. Ibanga muri gukoresha nirihe? Nta kindi ni ukubabwiza ukuri, twabwira kandi bakatwabwira n'ibibazo igihugu gifite, ari ngombwa ko impinduka zibaho mu gihugu. Urakoze. Gatsiro niho turi, ubona ko Gatsiro abangaba bavuye Nyanzare biyunze ku bandi ba Gatsiro. Nyanzare ni wabo wa General de Brigade Sultani Makenga. Mu by'ukuri baravuga ngo rero reka tugende, niba fanda avuze ngo reka tugende tubikore. Abana bajene baturutse Nyanzare ahantu hose biyunze no ku bajene ba Gatsiro, baravuga ngo igihugu cyacu cyasuzuguwe inshuro nyinshi, ariko niba fanda avuze reka tugende kubake Kongo, kubaka igihugu cyacu, kuko ngo Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Aha turi ni mu matware zari eneo za FDL. Mu by'ukuri mbere yuko M23 hagera ahangaha FDL habya abana benshi, Nyaturaza habya abana benshi. Ubona ko no mu nzira ikikwereka ko ari mu nzira za FDL, ni uko usanga abantu bagiye batema insina ahantu FDL zategaga abantu zikabica, ariko urabona ko ngaba barishimye kabisa, bagiye icyanzu, bagiye ku mafunzo. Ngo gavana nasema reka tugende, reka ntago tugomba gusuzugurwa n'aba basenzi, ntago tugomba gusuzugurwa n'izo takataka, tugomba kubakorera igihugu cyacu. Guverineri aravuga ngo tugende tujye gukora igisirikare kabisa.